Uwe ukoi di ne u under trial prisoner UTP Kajawai District Jail and Correctional Home ula klatno Shwaban Poi Shajaka Sumar Hajawai Civil Hospital Yalong. Une ukoi di balaklan udei u 10 kini siang syai lai po arsnem na Wapung Skur East Giant Hills District. Kani kajingja kalaja haka arpu pratrik naiwing. U nidalut siang syai u henmen jong u ulayathu. Baki layo jingtip ba ulaklat haka por kumbasau lai pupra bajeno paisngi haka arpu pratrik naiwing. Onda lapoi Hajawai Civil Hospital Yalong. Layathu ru ba uten kini ulaklat Shwaban Poi Shajaka Sumar. Kiba haying siam uten kini kila kentu ya ka bor jong ka ain ban tok git bnia halor ka jingklat uten kini bat ban ya thu syai ya ka rukom yap jong u. Ki pulit haka arp kundai trik naiwing kila pendep ya ka jingdon kam jong ka ain bat kila IT ru ya ka met yap syaki bahaying.